U vremenu kada se cijeli svijet suočava sa pandemijom koronavirusa i kada se svaka zemlja našla pred velikim izazovom, ni Bosna i Hercegovina nije bila izuzetak. Kao odgovor na nedavni zahtjev Bosne i Hercegovine za pomoć tokom pandemije COVID-19, NATO-u i njegovom Euroatlantskom centru za koordinaciju odgovora na katastrofe, NATO i američka vojska su obezbijedili brzu pomoć građanima Bosne i Hercegovine. Predstavnici NATO štaba Sarajevo i pripadnici američke vojske dostavili su nužno potrebne medicinske zalihe i sredstva za dezinfekciju Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, koje će ovu pomoć proslijediti onima kojima je ona najpotrebnija. NATO is very grateful for the US as the major alliance partner to take lead in the joint effort that NATO is making to supporting BiH in this pandemic situation. The pandemic is of course affecting all the nations in the alliance, and the fact that the alliance members are stepping up and giving support to other nations and to partner nations is an important sign of the solidarity within the alliance. And of course the alliance are individual nations and the resources belongs to the nation. So that we have nations stepping up like we see the US do today and giving resources and equipment to BiH in a difficult situation shows that the alliance is working, and this is the backbone of the solidarity in NATO. NATO saveznici i partneri nastavljaju pružati pomoć jedni drugima, bilo da je to kroz razne NATO aranžmane, bilateralnu pomoć ili pružanje podrške zemljama u domenu civilne zaštite.